Oke ya guys ya, jadi ini salah jadwalnya. Kalau di game ini, di FC Mobile ini, match keempatnya itu melawan Copenhagen ya guys ya, terbalik. Jadi match keempat lawan Copenhagen, match kelimanya itu Galatasaray kan. Di aslinya itu melawan Galatasaray dulu, baru Copenhagen, baru terakhirnya MU gitu kan. Oke lah, langsung aja ya guys ya. Untuk formasi kayaknya nggak ada yang berubah. Siapa yang mau mainin? Nggak ada lah. Langsung aja match keempat berarti ya, nanti malam melawan Galatasaray.且保持住出色的状态，才有可能最终突围成功。希望今天的比赛不会让我们失望。好吧。这会儿球又回到了他们这边。约书亚·基米奇。哦，有队友来协助进攻了。防守队员抢先把球破坏出来。穆西亚拉，凯恩 ，Power shoot Harry Kane masih terblok。这个球出了底线，好像是打在对方防守队员身上。Langsung aja sepak pojok Kimmich umpan lambung delete， come on， 他们打进了本场比赛的第一个球。Let's go 1-0， turu dulu deh， turu deh。Gaya apa itu kamu dek? 来看看他们的这次进攻，开始于边路这一脚非常有威胁的传中，最后用一记头球把球送进了对方的大门。Tertipu 1-0， 比分现在变成了1-0。Di menit ke-15 Harry Kane， enggak sih, jatuh sendiri dia sih。来看看加拉塔萨雷这个任意球怎么罚。德里赫特及时把这个球破坏掉了。这次上抢效果还可以，干扰了对方的控球。穆西亚拉，好机会，穆西亚拉，拜仁的角球，这可是他们拉开分差的好机会。这球该有了吧？球最终还是到了门将手里。毛罗伊卡尔迪，罗沃什金的脚下技术，机会不错，好球，又是拜仁，他们现在领先2个球了。进球的回放来了，看看这个教科书一样的跑位，这样的绝佳机会怎么可能会错过？Nah, pakai tangan itu Koman. Apa itu turu dek? Aduh, turu dek. 2-0 di menit ke-35. Nelson, di sliding. Oke, passing error lagi tuh dari musuhnya. Koman.漂亮，这就有了，3球领先了。比赛的悬念已经不大了啊。mempersiapkan dulu deh. 3-0。再看一遍这个进球，和门将1对1的时候，依然选择了最稳妥的发力冲射将球打进。比赛重新开始，现在拜仁的状态真是热得发烫啊！ Kita lihat tambahan waktu berapa ini.
2 李 menit 斯 saja 官员 tambahan 公 waktu. 布了补时的时间2分钟， Ya elah, passing error 把 lagi. 球抢回来了。 Come on. Shit. 咱们结束了上半场的比赛，今 Selesai 天这个 sudah 比分啊， babak 真的 pertama 非常悬殊啊。 3-0. Keunggulan oleh Bayern Munchen. Kita lihat babak kedua apakah bisa 咱 dia 们吹 membalas. 响了下半场比赛开始的哨声。哎呀，又是45分钟的苦战呐！ Martin Ferreira, passing error lagi. 哎，连续丢球啊， Kimmich, 这连保持球权都是个问题了。 Masraoui. Umpan ke sana. 勒鲁瓦萨 Lari 雷、 ke belakang. 诺塞尔马斯拉维， Wih, 王者队员把这个球抢先破坏掉。 Kita pergantian dulu pemain. Gnabry masuk. Lapis. Musiala. 西亚拉、 Come on. 科曼， Sana. Hmm. 他看起来就要摔倒了，不过马上又恢复了平衡。 加拉塔萨雷获得一个任意球，看看能不能找到什么机会。 Ya, masuk. 7. 这个时候他们要换人了。 Keluar 10. Oke, ditangkap aja. Ya ampun, ngoper kemana? 裁判哨响了，边线球。扎哈， Oke, nggak apa-apa. Cuman. Duel. 王者 Gnabry. 队员把皮球解围了出来。 Harry Kane. Go check Harry Kane. Ayo, 这 cross. 球过得太轻松了，哇！防守队员完全懵了。 Oh, ngeklop. Come on. Umpan saja ke Gnabry. 又一个，现在是4球领先了。 Apa-apa, nggak denger apa? Apa? Nggak denger itu guys. 再来回顾一下这个进球的过程，边路起脚传中，落点不错。接下来这脚打门更是精彩，角度加力量足，门将回天乏术。 Oke, Harry Kane diganti sama 拜仁这个时候啊，派上了他们的替补骑兵。 ini dia 目 striker 前的 kita 比分 datang. 是4比0。 Musiala. 整场比赛开始15分钟倒计时了， Bagus. 球被破坏掉了，这是基米希， Musiala. Come on. Itu. 看看怎么组织进攻。 Pelanggaran apa lagi sih? Laimer. Selain dapat lagi Laimer, tanggung jawab bagus. 金斯里克曼，球回到了他们脚下，能创造出机会吗？ Oke, ini bagus banget dia. Nice. 咱们是以比赛将有2分钟的伤停补时。 Habis. 主裁3声哨响，全场比赛结束。 4-0 bisa menang gaming. Oke, jadi kita menang terus ini, nggak pernah kalah ini. Oke nih, match keempat, lanjut di match kelima.